Za Aleksinac net govore Milka i Jasna sa pijace u Tešici. Petak je pijačan dan. Odakle dolazite? Iz kog ste mesta? Ja sam iz Gornji Krupac, Vi? Mali Drenovac. Tu smo svakog petka. Šta se nalazi na vašoj teski? Prodajemo sira, ufilije i sita. I med i sira za presolac. Dobro, ajmo da krenemo po redu. Koliko je ovaj sir? 800 dinara, Dobro, sitan. sitan 700, Dobro, med. med 1200. Gospođo, ovaj sir za presolac? 800. Ima li kupca u Tešici? Ima. Jer ide to Aleksinac nekad na pijaci? Ne. Zašto? Zadovoljavamo tržište. Ovdje vam je bliže, zašto? Bliže nam, imamo si svoje Jer je jeftiniji zakup. Jeste, da, jeftinije je tu. Znači ovdje ste skoro svakog petka. Svakog petka. Kad ste jutros stigli ovdje na pijaci? Oko 6:15. A zašto se toliko rano dolazi na pijaci? Pa ova pijaca uglavnom tako rano počinje oko 6 sati, ali se brzo i završi, nama to i odgovara. Da bi Što posle kratko mogli- traje, da, odemo kući na vreme. Ništa, hvala vam što govorite za Aleksinac net.